Tuku arwari ni ntuku ira akari ndene ya nthiguru yonthe ya Kenya bethirite bakiandamana na kumeneria thirikari ya Kenya Kwanza nontu bwa arwaria rwa finance bill ya 2024-2025 ntuburane ndi butumite bukareta muthutire munene muno yoke siasa ndene ya mongo yo Kenya na abunge rwari manele abana nibethire bakiringa kura no kulukia muswanda yukiri ithoma reyelete rete kuringira kura kiume twitite kenda kuonekethera watwika watho abura bukethera butumiro wa kiri mwaka yo 2024-2025 itana mbere kuna na batu itura maoni yaku ne yere kuru ya muswanda yua kigina kana finance bill ya mwaka yo 2024 yani utukudwandite kiri nteto chewero thaidatu abunge manelena bana kuringa kura no kulukia muswanda yo kigina kiri thoma reyelore yana 15 bare anite nayo bakiandamana na kureana na rwariro finance bill 2024 bakiuria mbunge kuwethia muswanda yo kiri arwe siasa turorele mantu igi utumire bokege na ndene ya county ya Meru kiri mwaka yo 2023-2024 twaguretera chunchike muthie kironoro mwanya nyonta ya kithomo Mwananiri wa mathithio ni Purity Richard. Tukiambiriria abunge rwari ni baretire na mbere kwariria na kuthuya muswanda yo kigina yurayuretete muthutira yo murito kuma kiri akari na Kenya bonthe bakiuria abunge uteaniria muswanda yo abunge mwanya ibethira bakiruta moni yona nyumene abunge manele abana bethira bakiringa kura no kulukia muswanda yo kiri thoma reyeli na bangi na bo yana 15 bakiriana na muswanda yo Boniface Mongera na rethetie kiri mantu igie kuthuya muswanda yo na tuthuranira ribotie na jumo sono jo finance bill mwaka jo ngije mirongo rinena na ndijo netenkindo second reading hari abunge magana jari na bana baringite kura ko jo itekiria abunge gana lemwe 15 baringite kura ekojo goithia. I now order for the bill to be read. Kuma ntuko egoro abunge betito bagita moni jao bamwe pakejo kwata musonda jo mbaro bangi na bereka naju na ntagaro wengi bangi ja mheshimiwa Kirimango chino sentiment urugita titiro yeji kwata mbaru akiringa about 10 mubungo gitokyo bunge kelangata bona jalango urano eriri akedro yeji kwata mbaru kinyawe eringa about 10 na kureka naju. What I was told to oppose the bread taxation, bondas, rentes essentials, cooking well, and avocados and the rest, the agricultural outputs. After the amendments, I don't see any reason to oppose it. So I thereby support it with amendments. Out here is the Gen Z generation, whom I talk to every day. I interact with them on Twitter, TikTok, and everywhere. When most of you will have gone back to the villages, we will be with them here in Nairobi. The question will still be there. And most of you know, I'm the friend to the president, and I spoke to him, and he knows very well that this is my stand. Morutira kumakire maandamano jada tindete kona shonde shande ugoro ejore muskumojo munene abunge baba inge bamo bejo pinga bonene mono bange nabo bakiuga nduke mbethe ere kuandamana kinyete komimbi ndene musondene jojo. I took my lunch break yesterday and my lunch break today to return all the calls I got to my phone, and I was asking them, you are telling me to reject. Tell me what you want to reject in this bill. Then they say, we have a katatu. I am asking them, what clause is adding additional taxes and difficulty of doing business? They say, we have a katatu. This bill is obnoxious, is diabolical. This bill is pungent and shocking to the lives of Kenyans. Parliament has actually been put under siege. And this is creating unnecessary tension in the country. Under Sieke. And this is causing unnecessary tension in the country. I said in the morning that we are not under a state of emergency. And this country is not a police state. Kenge na wakagita kambere burukire isurende goro Kenya ntuko na rote mugeni withiro agite kirwa kiri speakers garari nonto bonto burakwerekanire ko no gwa bonene bokwithukira kwa bunge bendrete ngo gishiao.
entry and access to the galleries is not a right of anybody. It is to the discretion of not just Mr. Speaker, but the Sergeant at Arms and his team. And their advice this afternoon was that they desired to keep the galleries unoccupied. And that's being a security matter to which I'm not an expert, I've given them the benefit of doubt. Rutero rwangwataniro Azimio nabo nyuma kwethira bakiombwa bonthe na kajuka mwe bashitire kwethira bakiendelea koroa arinya nkoro kibakathite maandamano jarajenderete. I want to encourage Generation Z. Where Baba had left, this battle must not stop. Going forward, you can see how Parliament is operating. It's about voting, it's about numbers. And they are even, I'm shocked, there are members on our side who even voted for the bill. That shocked me even more than anything else. Auntu kwenjumene kimeke tuitete, kirinkindo that reading, kana committee of the whole house. Mogaruku kana amendments ya kiedro za kiretwa, nyakuedo za kiariru, nyakuringiro kura. Ogaruku kwa ogaruku, kana Klaus kwa Klaus. Na kulingana na ntumo kumakiro BCSP kokorobo antu kwenarwa, ni ati mogaruku jama ingijo mbite kwedro jeretwa, ontubure nande, shughuli je kwarire mogaruku jaja, nyakuringira kura, ikajukia kanyaga kainge, na kwenombe kyobo nene, kurije kedro eringwa, either ntu kwenjumini ogoro, kana ntu kwenjumatano rokere. Nkiripotera Ntoshero TV, kumaje karone vya bunge, kengi nanginene kinene kimusho Nairobi, mbita Boniface Mongera. Akenya kuma kona mwanya kaunti-inĩ cia Nairobi na ingĩ ya kwĩrua barethetie kwĩngana na mabisa boborisi nyuma ya kumĩra kwĩnyeria bunge kũwĩthi mũswanda yo kĩgĩna yo 2024. Akenya barabonekete kũnocio nĩ thirikari ya William Ruto bauĩte baterekana na maandamano ya mwankarĩra bunge bakaibwo kĩrĩro kĩo na kwĩthia finance bill yeye. Antone Kathenya na Nteto Nkuluki. Kagita kale bunge bakulingaga kura ya muswada wa kigina bunge ni nene barabara jaga katika mji wa Nairobi ilejori maandamano madheri imwana bikiu magili na inya nene kumenele muswada wa kigina wa mwaka ngili na melongole na inya na ngili jeri na melongole na itano na kuli ya bunge balegana na muswada jo. Nchi yetu for so long we have been oppressed na hakuna mtu mwenye anaotuongelelea. Sisi kama vijana, not everyone is taking us seriously because they think that we are out here to make content, to go up with because just we want to be here. Imwana bibi benini muno bijikeneta Gen Z bikidhilukanaga na polisi kuma barabara emwe mpaka elenge polisi najo ikilazimikaga kuinga barabara imwe. Polisi ino kagitaga kajitomagera tear gas na maloli maroje kwa dukani mwana bibi. Amwe nogu magere mai mwana bibi gukinya bunge ni nene matajera matunda uikere munene bukiga kwa bunge ni eno maandamano mama kumenele muswada jwa kigina matadidika Nairobi yake ende makididikaga Kenya ngima imwana meji Eldoret Kisumu Nakuru amona ntere ingi bakeu magilia kumenele muswada jo atongere kathomba bangwatanire Azimio ni bakadititagalelele le imwana kuyumeria bakiuga gekene kyo kiambelia kuleto garoroku kirendeni ya Kenya. We are extremely proud as leaders in this country, as young leaders, of the young people who have taken to the streets to demonstrate their displeasure at how this government has treated us repeatedly over the years. We told them that if you close your ears to the people, they will slap those ears until they open. And that is what is happening here. So we want to encourage those young people, fear not, this is your country. This is your country, and I hope this movement does not die here. Anybody who is afraid of those young people there has a good reason to be afraid of those people. So what the Gen Zs are doing out there, the Gen Alpha, they are trying to protect their children, something that
Weta is not doing. You know, and I think it's about time that as Kenyans, we now need to start changing the system of public participation. The real public participation is happening out in the streets. You know, if you go to Eldoret, mad respect for you. Today, you drop down the wheelbarrow from up the roof. It shows that this administration is dead. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Akari mutindo na moa ni bacumiretie na muthuro yo munene kumeneria thirikari ya Kenya Kwanza ni kiria bakua betigire thirikari na kura indi ni muswanda yo kigina baretete kenda kubathiria buru bakiari kaita karaba guthete bakibuithia maandamano akariba moa ni bameneretie mubunge wa John Paul Mwirigi punene nyuma yawe kuthira kiwero na kuwata mbaru muswanda yo kigina bakiwa bunge ne banyirina ne kabeyite ubataikira nturene. Dennis Mugendi ena ripotie. Narua nayo iri ntuku ingi ya kuringira muswanda jwa mbesa kana watho wa mbesa mbunge ni anthiguru ya Kenya nabo akarintere ni cia igembe ona kinya mutindo kangangi kuma mugutano kwina mamuro kathita na ntere ingi bandu batatu nyuma no betite na mbere na kuona marakara jao iguru ya thirikari ya anthiguru ya Kenya na mono ni abunge baria akaliba kuiba bagarukite nkunga na kuregi gutetera mwananchi uria abathurire ito awonere MPs wetu na president wetu ati bomba kwetha baikota revolution arwa ukona ana babethi ana betu antobonde bamiro bakumira na baumete kenda bakurikania na arwa nonto na arwa iro tukweregera bomba kuringa kura kethati na arwa next week ati bothikire boathurane ketha benda kuthikira mwananchi kana benda kuthikira William Ruto mbunge betu bakuma Meru County inkoburi tafadhali rekeni ukareka butatarerwa kura na rekeni ukareka botena manto wananchi nkorone sienu no nduroka na mo support muswanda mbungene yako inyele wananchi no kemano waringiri kura no ke ya kuromba kura renge 2027 patu tete atwena wowe na twakwa utha nora wayo support nena mesugoi akaringo kura imoko Ruto na bawe no ntobatu antobembe tumechoka twere akiro kamera batako yotuthikiria no kama heta baikira miswanda yotunyinde mbungene already batu finance bill era tutwera yo kana tax yatu na sio ready isi tuinyelete site oga golela dai antobaba binge bare ao begerinya size data 4 kai twega 29 ne atenda bomba batwe kwethera MP Bamero iboro amete bunge ko protective finance bill ye yatunyele torwe pio ogolele tauni ye to mone sogeta nyuma mno no to biashara mira babu otero to bona na muswanda yoko tetera mira mbunge lakini botete ko teta boki watere mayuda no yore ana bange bare ao kinya sugumwera botwe kumake goi nongelo taxi babu kuriye boya na to lelere ngeke mkeke finance bill ye otemendelo ya mwananchi yare kuo imendelo ya mainge yare kuo iyenu buingwa na inkoroma nabo wananchi bogona yumbe babonze to adure to njerete na John Paul egembe South imusaliti ku 2027 ato baroka rokere baita John Paul bamuani na yumbe barabange ponze batu to noi na itoro lele to na nyampi we to au John Paul na ra retreta itoro lele na ra ringera mswana yo yes kena tuendelea kuinyeleka duki nayo tingi indi ni akinandi igusita jenze nti tigukira na itina musoko ejite na kibubani gutetera aki to my member of parliament Rahim Daud ndenda kukwera wowe itokotegete sana. This is our voice and we are speaking. If you vote otherwise, buku taxi ekuro baura utegendo jake torega na menye edera mwekuro gukura ka menopause bato ni oturi na icho tugura no tutegura goro jande bena to amotriba 2027 anto bembe ndabwera o John Paul no support motion in finance bill anto ba imenti ito kuona Rahim iba supportere ito ku anto a mero bonze iba ungane bere MP ba iba to abaere kura teru to mwere na temurungu ere President Ruto atutumire batu to vijana wa bonda na mama mboga
akiwa bottom up, lakini kwa huu slogan ya tumera. Sisi kama wanafunzi tuko against the passage of this bill, kwa maana tunajua mahali ambapo tunatoka, tunajua wazazi wetu, na wakati itapitishwa ndio itakuwa mwisho wa masomo ya wengi wetu. Kwa hivyo sisi kama wanafunzi tunasimama kinyume na kupitishwa kwa huu mswada. Ruto katika ina thina kinya githae na wathani bura bandebukanesa thina ni ambunge wao mukulugiria musanda na gintu kira giyo na kira kibatere na thikire maoni wa Kenya na mukenya no atumite akarirete kiu te aturo talamba njenti ka guthomera antu budget ira thomera mwekuroke ya hali ya juu mukenya na thomera budget yake kulingana na maisha yawe na bura kwenda kuria no tuno athurana. Rais atuolelie na ritho riethaga na kona otaigoro narua na nandi kiria bari akariba kuga ni ati batitikiria watho bubu na nyabo atonyithua nabo bari na itaga ria kujukia nario ni gutigira atongi ba bonthe utwe wao kinya umwe agucoka gitine kithurano ni kijite. Dennis Mugendi, Weru TV, muciini o Maua, kaunti ya Meru. Nyuma ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza kuwa mbere ya seneti oro ati ni boatanirite na MCA na ikio itumi Meru ikiriki siasa MCA wa Bogeta West DMK giogora na ithukirite gavana uno mwira na areke kwario rongo muthenya pati kimwe DMK arigwa gavana Kawira na ikulukirie mbesa cia Mugenji cheke yambi atherona Kinyancha Mbambethi no tia bangero munini wawe mutumantu ethinke na minister bawe Kithakene akiwa Boni Uchiendi na butibati kwithira bukionekana mutugikare ayana atatoi. For encouraging me that I should work with MCAs. We have started working together. There are no much issues as before, and I believe that by God's grace that things will work out smoothly. Ni migambo ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza raritire goro kiri kamiti ya seneti ya CPK kagitene karara chokagia bioria biege kigena kenyomba cha mwaka jwa thirikari jo mwaka jwa ngirijire 18 guita mwaka jwa ngirijire 21 na gikaro nekiwona ni akiuga wari na ngwataniro njega gatigati kawe na MCs bambunge ya Meru na nikyo gitumie goro MCs bo baramukurukirie supplementary budgeti migambo ire MC wa Bogeta West DMK kyogora ethirite akimita janirie goro akiuga gavana Mwangaza ni murongo ara DMK yakwa gutengwataniro eroga na akiuga baramukurukirie supplementary budgeti kendeka guna Mumeru na kinya budgeti ya mwaka jwa ngirijire 24 guita mwaka jwa ngirijire 25 DMK yariuga gavana Mwangaza ikia memorandum bakethira bakimikurukia ari orongo burwo ugai bagwatanirite ya MCAs na mzie bagwatanirite abo Jumatatu ekimya kithiru atindeta utoruma na araroire agitweta atwamba na marito jange jara ntumba kuga akiuga atochwa mbeze cia kurekerere tukuga tukurukie program based budget kanere gutwa itemized budget na akawechia mbesa MCA baba gucho imbia cia kureha ngai na ndi untijetheri mundu tugwatanirite yawe tutearana iria yawe ndi ari orongo muthenya kiriki auga ati MCAs bagwatanirite nawe nuntu ati turakurukiria supplementary budget igoro kinya budget yejite memorandum tweterete we tukurukia budget nuntu mbesiri irikire budget tesia DMK tesia Kawira tesia MCAs tesia MPs beti cia Mumeru kingi DMK kyogora ethirite akiorotithiria gavana Mwangaza kiara nikiri mantu jege kigina kiarun kira kinenkanero kiri bamwe bariti ngugi bathirikari tangabana arungamiri bandwangi mwanya munini wa gavana mawaziri bandwangi mwanya kigina kira kithagirwa kiri kya wakanyumba na ya kugura kinyangari DMK kyogora akiuga gavana Mwangaza ajukire kigina kiawe nekira mawaziri bawe batatu kirore akujukia kigina kiu ethira gitejaniria bau bange areo kinya munini wawe mutumantu ethingia Kawira omba gwita atia seneti igoro akauga ati kira gitumite arega deputy wajukia mbesa cia wakanyomba Moginji na ajukia ka loan ni ati barabara gitara kira itona munya batekurea ukatwika kiogora ate kurea runi rwa banki
uko muthuri ogeta banki ura tote kwa roni no tokora ate kore mbesa cia mortgage iri omothani wa 80 milioni iri account ine na kio senators barorirwo kumoria goro mbesa iri account wa 80 milioni ciai aregete deputy governor ukia karo na mortgage na mawaziri ba ombugo ora uketi Dickson Munene muungani ore wa health county secretary kiambia theru na kawira bo bana mawaziri bau bangi nyore ore finance Monica Kathono mbija ate nacio bo bangi bonde bathithirie paperwork deputy governor wengo ate nacio atona mortgage eu antu bakathiria gipindi kia nacoka basainitheti nya contract ya miaka 3 ake abagathiria contract aba tayo wa mortgage bakare ari na batikotha ba eriaga una ndits and great disservice na great injustice kawira gota kwa Liorongo Senate akiuga ati ibarabare iruni imigitara kirito batirite ikiate kwenda babaukia Muthiene Bruna ndikiuria kira DMK ikiogora guchoria ndiuria mumiro atiri kawira Mwangaza no ntonasi approve chiawe na ajukia kawira na ithana ora minister kawira ithana ora arari mwalimu primary amujukia minister aturaga gukiria asora stomwira ni gukiria asari ugo gukia mortgage kawira ogata ithana mortgage kuiku gukiria asara buru kwa wonete miru ithana muntu tene nyangare we gwita okamwa tambesa cia kujukia karuni agurangari akebera gitine kiute Kenya agathekairwa na thirikari ramwete rutha ro kujukia mortgage akare a 20 years ke report ratito cheweru ria kwa rieto ni Mutugi Kare Waya Mutugi ne kuma kintu tuno tukona kanya kambere gakono kweta kuraya nchokerete na ateto inge na baku ni boturo boruju ritana mwana waku egabwa gwikaga muthitho ari umunini kenda ombaga kubangira ruju rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwikaga muthitho rionde ni bobwega ni untubo matuko janyu mene muthitho jokaba tetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fund ya twana na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe tururu rya kwinagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wiki bo muthithu kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Kwa majina mimi ni Jojo Dhiambo Mituka kutoka Siaya. Nilikuja huku kufanya kazi hapa Mbeita. Hiyo siku nilisikia ikitangazwa kwa radio. Cheng na coke. Nikaanza tu kukunywa coke. Nilikunywa mara 15. Nikatuma code kwa 4011. Baada ya kutuma walinipigia watu wa coke na tumeshinda. Naweza waambia waendelee kucheza hii game, ni ukweli. Kanjo ya Meru National Polytechnic mwarimu munene arutingoge aritwana Polytechnic yonthe ni kubuwata ugeni kiri kiatho kia bitano gagwikirwa thombe tariki 21 mweri jojojo ithanthatu mwanka jojo kwambiria thaa 2:30 cia rukiri kienine gia Polytechnic. Mugeni wa gitio akethirwa ari minister wa kithomo Ezekiel Machogu. Barebonthe bagekirwa thombe babateri kwethirwa bakarinthe guru mbere ya thaa 2:30 kuwata manto nkuruki turingire thimu kuruki 0719347059 kana utume ntumiri kiri info@mnp.ac.ke kana uriongere mutandao wetu www.nmp.ac.ke. Meru National Polytechnic, technology for innovation and development. No twiro kithangikagwo ni mirimo mwanya na ndiuga kwa nkorokairi Mokeo Nutritional Herbal Clinic turiaja nontu bwaku tutiritaga murimo jo shukari na mieri 3 high blood pressure na mieri 3 arthritis na mieri 3 low libido na ntuko 3 na thinewe kathira buru ironda bya kiu alanjisha mithemba yonthe thina ya mugongo kwaga mwana kiri antu akana arume na mirimo ingi kathumba
aja Meru obisi sheto ire kalkia akwena duka inene Magunas ire yari uchumi na turugura kwambiria dhaijire sharuki iri mwankadha 10 moshogoro maoa turisa Makloch nyuma ya Ken Silva na nao turiongere ntuko shionde cha Jumatatu na obisi sheto iruguraga kwambiria dhaijire sharuki iri mwankadha 10 moshogoro nkoroki gwatania na dagitari o munene mutaramu Njei Mburu ntuko shionde cha Jumaine kwambiria dhaijire na ndaika 50 aja kwa Weru TV kumenya mantu nkoroki araniria na dagitari o munene mutaramu Njei Mburu ngukurukira 0721 640 369 0721 640 369. Mokeo Nutritional Herbal Clinic. Tunatibu, Mungu anaponya. Mwezi huu wa Mei, changamka na StarTimes. Tunaleta joto na channels mpya na shows mpya kwa ajili yako. Chagua bouquet yako na uwe connected. Enjoy magic na adventure zaidi kwenye Kili Channel. Oh man, this is gonna be awesome. Ni sherehe zaidi kwa wapenzi wa sporti, wrestling, basketball na football. A goal to send a message. Lipia subscription yako uwe connected. Guswa hisia na drama na telenovela freshi, movie kali, documentaries, mziki na lifestyle channel. Changamka na StarTimes. Let's get ready to download StarTimes on app kwa burudani kemkem wakati wowote popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Kamilo aja kwe. Ya, kamilo. Tigani. Ndi ng'ombe ateje ndi nyondo nuja tukangire. Mwere utebwa. Ndi mando mabija ateje ria na ndi kama. Njoni. Njoni antedia. John, yes kebambi. Imbio kwa ng'ombe cha kunundu tio tendera ubwana. Kuterera kwa ng'ombe chakwa? Jo. Kwa chumbia Farmers Daily. Jo. Chumbeje? Mimi uteveria ng'ombe ya wanja weka mapema. Jo. Media lilinge. Ng'ombe kwa ni atukangi nyonto. Urito kama umegwata nyonto. Ya kugera maguru bwana. Siri imbio. Siri memwe. Imakuta kama ja Farmers Milking Surf. Makuta jaja. Jo. Yakaligeria watu kwa nyonto. Jo. Mastitis. Nankwera amulo kabuganga iyo nene kwera. Kuote kaigwa. Into bibio ndo kugera inanga bita munente deke. Die ndukene chonde kento biandevia. Uniyeje. Ndukene chonde. Nande interview ande bakugunande thieku birendukene chonde cha Agrovet irire akwe nagwe. Tulingire thimo kurukira namba 0724 000 879 kana 0768 409 625. Mabate, we mama mabate, mabate. Ukipata baridi, nunua mabate. Mama mabate. Ukitaka usingizi, nunua mabate. Mabate raino, ni raino, ni raino. Mama mabate raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Bueno tuweta na bara kurumira nteto chiwero thaithatu. Ngucanio atati kangavana na MC Bomeru tiombo tuma Meru ya ataki na kinene mwaka yo. Bone nyuma ya MC okulukia budget ya mpongeli kiume kintuko inka imbere ya mwaka yo thirikari yo ingwa nende kure kinene atire ni kwethirwa ngavana na nkiame wa kombo tumira mbesa imbere ya mwaka yo thirikari yo ingwa kiume atwetete.
supplementary budget ni mbibi byongwa ni budget kana kigina kya mpongeli kira kithaira kibanganitwe ni thirikari ya nthiguru kana ya county na moroto yo tigira ndwangira chithiritie mbecha chiorite ngui ni kwithira ni ndi kigaira waku makire ndwanyingi. Thank you, Honorable Speaker. Omwaka thirikari ni thagire kiuthe kiontobu kendo tigira mbecha itikwithira chicho kande ni arwangiro kigina nonto ikare autumirwa no bwithira bwikarika kwa ngerekano cha county ni kithira chicho ka kirwangiro kigina ndo thirikari nene. Sector Committee on Labor, Public Service and Social Welfare and Justice. Amwe na mathabu ya kwithira ya batabu kata bunge ya county ya Meru ni urwakira umbiro kurukia budget ya mpungeli oritigere ntuko inka ya kimwaka ya thirikari yuithira yukithira. MCAs Bameru ni batarariti ochererwa korwaria roba kinyila RMC wa wandi ya Mikindori Merit Julius Kaimbo awete patiti kiria kuretairwa yo echereri akiwa ni omwana gavana Kawira Mwangaza tikuno Amiru. Supplementary ndokolokia ende tebuto kaendelea in future katuinge pinch after 2 years nondono supplementary mbere engavana koreta ate ona ko ene to mi supplementary ati chene anto amiro bakumia nonto we na mbia cha kubwithia drama na shenanigans na rangira out nawe Felix Kivinji ntugo akiwa ni ndia Meru ibabatire kwithira baikuna metho yo na kona no wewe ngwati kwenda bethira ni ndi bagithairwa na mbere ngui akiwa kinyabo batina wiru bambeje chithira chicho ka thirikari nene nawe mzee Nkwene Martin Makasi akiwa chererwa ko yuko kwa budget kurio nikiona ni iria kiatingabana atikwendera kuritira Meru ngui kwenda Meru irusi mbecha ira cha national government ira tuongeri so ankora mu Meru na njanji wengo ategere onere between MCAs na governor Kawira Mwangaza no rikote kwa nangu ite kama shinani kureto kwa supplementary budget tutigeria kiumia kabimia biere mwaka wa thirikari yothira ikuonania kwe muntu utegwita ngugiora batigwita. Patrick Ndururu urani MCA wa Wandi Antima West akioria ngabana Kawira Mwangaza oina anoko buthekia budget ekurio akiwa ni balazimikite omekurukia na mpui wana nati ya kwethairwa ena marundu ya kumoni ndo ene turigita rionde utui na andu anwe supplementary budget yetu kumeurete tendeke muthio tukana yatu na andu ana ugwe mheshimiwa gavana tukwete shimi tukwete gitio na nkuruki ni antu bamiru twete gitio rena ndio kadire na supplementary budget urete ndeke muthia ututhangikie harakati ni tukuthithia budget ti untu bubwega ende nontu itukujali Mumeru no monka turi mikurukia na next financial year kana ria inge supplementary budget ikendekana mirete mapema na nende oritigere ntuko inkai mwaka yo thirikari yuithira yukithira MCA Bameru baugite bakathingatira keno tigera ngui chionthe ndeni awandi chone ndeni kwithira ikibutha kwa koro iriro rera na Meru yonthe kanga kuromba tafadhali bechi ni tumirike bwega nontu ni nteteraga nao utuko na muthenya nikenda make sure mbecha cia mwananchi chigutumika bwega nontu nuko na mwananchi wa Meru na chumite kuria ugoti burabo ibunene sana ngenda gutega nguchio ndira chireri mwaka jwa thirikari ngavana narete na uraka areta na tumyora kenda gutuma lakini ngenda gwakisha ngugiu chionde ira jiereri chionde thai twetiere chuma biele twinga budget na ngwe iteriti cha wondi chieto for example Mikindori ward allocation ya 2023-2024 ya milioni 15 nditigiria gwitirongo gicha mathogothanio ndene wondi ekwa chugu vejire vengwa ikamiti ban dispensary ya chugu tontu vejite na intopia 80,000 out of 1 million ari mbechi kare otumirwa inachita ukaberene akiaria MCA wa wadi ya municipality urakinyanwe mukarigiti wa committee of finance ndene ya mbunge ya county ya Meru augite budget kare ukinyambere yo county ya Meru iringita kwe milioni 600 ira chionde iringicho karonyine rakigina tukuelewa repercussions cha one supplementary kedwetio nekeji kudulete kurukwa executive kera kudwetu turetera supplementary budget ke this year one gukethwa kwina mbechi gachoka ki exchequer ka ki the national government iri gachokwa kairi kina no tutirombo tumika ka kwa soft the county government na mbechi kejochoka itugwa estimate around 500 to 600 million ikethwa gichoka ki national government nekethwa igi ntu kiambere
kira gitakarika Meru orengi onto bobo rengi karika bechira kaunti Meru itherekia mukaira iringi teitwa nonto ni omona kona ni akinyira paina chiho itikomba kwithira ichitumaira chichi achoka ke the next allocation ira tukethwa twinio 2024-2025 the Senate kabara toro kitaira mbecha but tunenkira the same amount ira baratunenkirete this time nonto tutithira tukiona na ya the reason why to could deserve mbecha the equal amount nonto turare mrigo afsovirire in case this doesn't happen it is a mistake ya assembly it is a mistake ya that we as registrators it will be very makosa ja executive na kiuria kirani ni kirendene ya kaunti Meru kaiteneka na kidira budget ya supplementary irere ikuruka kwantu kuyoro kidira kaomba kwidira etumairo mbere ya mwaka yo thirikari yudira ukidira na rengere obram yake kwidira igita na mbere no budget ikidira ichirairwa sitting down waiting. Phineas Imana garu ya siasa kirendeto Cheweru. Kinya kithira katiba ya Kenya ni tariritio mwana rena kioto kewete skuru na kuwate kithomo untubobo tithero buribo botho mnokiriana bonde para batina ciari kana batina kuntu kowita musiru ni rurono rwana bamukuma ntere chiembe barabende pedrite batina kuntu kowita musikana patio chumba na kwithira ni bakweri untubonde kenda utire ni boita skuru na nyumene boma skuru oroba etoswa kibarua kenda bona kintu kyawekira kiure kire kinene atiri proba bati kumenyerana ba inabare rio thirikari kine chunchi kemuthia kironoro mwanya nyonta ya kithomo ureteri ni Nicholas Chabari tayari tureketie na kuona ati mpanga yongo erentere ino chegembe nothi gutigira ana bati kuthoma ukiano akabuko thinambe na kuongereka. It is abnormal, and I think what we are coming here to say is that community must start treating this situation as abnormal as it is. Nonto mugongo wathi ina mbere na kuthia amantu obura amakari mwanka athaino mugongo ojugujite gwantu ocharo ukaithira uri gwatini ebonene ana abaye ndibarumiritwo imawati imwanya amwanya mareo mawati imaokea mirimo kwaga umenyo na kinya nkoroki kwithirwo bare watini ibakinya wagagia abokaria nonto bakwithirwo anto obare naokea tabura turekete na kona kire gichunche kya mbere na gichunche ekyabiere kerogonoro mwanya ende kiorio okiongwa akyathina ino ikiriko kya mbere ni ana baba kwegwa ithaga aria kithomo na kithomo okiega nikenda abarwa na thina yagwa wa mwena ukea. Asiari, msikilize vizuri. Kiwango cha maendeleo kwa kila jamii inapimwa na kiwango ya masomo. The standard of the progress of every community is measured by how much that community is educated. Kwa hivyo ninawahimiza wale ambao ni wazazi wa hii shule mujikakamue. Mtoto akisinzia tu katika masomo umsukume. The best way we can do kenda tombo tethia na ba ni kuensure bakuthoma na kuba follow kinya mazingira ne atomba twabarita kijo kenda bomba kuthoma baita nabo baita to the next level batumbo tucokeria guthinera siro tukathia ta aciari barabari responsible kana katiwa kinya katawa no tukenda kumenya muciari na itire itariri riyite ndiguru etu ikethira cokete nyuma muno tukarea kuyukia kithomo kina bata na ibu nto tukua iyo ni tafadhali tuimbirie kithomo twari mantu a kithomo no ntuiruruga irwa rutire ndiro tethia muntu warinde na families cietu no ntu nema kithomo ikinamite wetu bibi aturita okomo ne boti bingi ikintu gito kithomo no ntu mwana ro kathoma au me mwarimu ningwitikia tichoka au akaura munda nkamathi akaura munda kambo akaura munda kungi na arie bobo ya uteo rubungi mwamburo kuthabuge jamii wero ninjire mware kithomo aki nera unlock all the locked doors
opportunities cionthe cia nthi na ira kareta weru tene community kwa hivyo tugakumba kuendia na bashukuru bakombo cielo na bamenya kio na bamenya kuritira ngwicio na nontu noe muciari no arikiritwe ngugi yonthe ya kurera amwana na kumunenkera kinya mataro nikenda akora na mitugo na kinya mitaratara emiega ya nthiguru ino hindi no mwanka noe muciari airutanirie ngugini ino ya kurera amwana wake nikenda aithirwo agikura ari muntu ogwa gutijika na kinya kuithirwo aina gwirigiro obwega ntugo ciaru ogibia ku sababu kinye moyo muciari yotuma ora mwana ora ari mawendelea githomo yake utuiko manzi ogibia ku ngore mi mwana ora asi mwana obwa aguremete ukithomo thitangira ora thikoti kana urwa tu agiceria kana nyake njuri ndagi koti kana kinjuri kwa hivyo ndio mwana ontote rara mwana shukuru arora thikila 7 kila 6 baga yakoya na yaute maendeleo na te maisha asiari ba arume itukuria bethiro bari na kanya na mauntu yara ya arume na nya mauntu yara ya otethia na beto mauntu ne ya skuru ikenda mwana akaibagwa musiari wawe wa ntomurume na onekanire rira muitaji ke manto ya skuru aegoro kwende mwana mware na kula mutabota na kana mwithela mwera weta na njero ke diaro mani imbaja mwana unya dona ina mimba mwera weta na tabi de bwide ke wa ga mwana ku na ke na muthomethia wa kwa ndina ndona mwana kwa na kithomu ke ba tunaomba wazazi na nitawaomba hii kwa neema ya Mungu ya kwamba usimame kama mzazi. Tafadhalini wazazi tusimame kama wazazi. Ya kwamba mwanafunzi apewe nafasi ya kusoma na aweze kugaidiwa vizuri. Aciari muno ibari na nabo watira mwalimu wake nafasi. Nonto manto ya tikarika inya cukuru. Manto ya karika ari na barenja kama itayo cukuru. Nduri tira mwalimu manto ya kurera hari kana kurera ndaka na mwalimu rai nabona isasawa. Manto ya kuthukira mici kuna amicie inaotwe na majukumu ankoroki iyogu kuri na ikundi mwanya mwanya wamwe na makanisa na kinya thirikari iyo yongwa neone batiri kwithire kiruta ngugi yayo ya kurikithia magwatho na kinya nkoroki kunenkera ana ababa mataro nikenda abaithirwo baina gwirigiro na kinya umenyo oboga no bokonene na gutura anthiguru ino thayuke akwatu aki wina mwana okubukwithirwe cukuru njuri ni yetaguyukia atua au no njuri tukubaromba batutetherie na thirikari uterungi ki nyumba 10 kira administration tu ni batutetherie rucerere rwa aciari bethira ba responsible na ngachokeri bara nyumba 10 bombite kuingilia kenda na babethira ba cukuru especially mwana ana mucie kana kwatuika ati cukuru ria bawita baba wata at least tukuona bakija. Bishop, ninakuomba kila Sunday na reverence mwe mnatangaza watoto waende shule. Sio itakuwa mzuri? Kwa matangazo ya secretary kuwe kunakuwa na hilo tangazo ya kwamba wale watoto wako nyumbani waende wapi? Waende shule. Na tukisaidiana hivyo, our constituency will never be the same again. Amone ya kwera kwina semina mahali tafadhali musiari murerete tweri kwendukite ana ba tubone elemea na ba moko ebo pate no menyo sana ma reverend ma pastors leaders ba community untubu butete taboya nonto kurigana wa kuona aiko mzuri gicunjini geto kia mbere kerugono ruro mwanya turikitie na kuona ati kuri na ana bau macukuru na bagacoka gutuika aciari bao nonto bagutwikika na aciari ibebere mici yao na batiganiria ana babu gwithiro ibo bakwirungamira ata aciari ende kira kirio ni aciari baye bantu amwe atongeria wamana kinya ikundi bitabia kithirikari ni kenda gucombetereja thina no woiwe tukwenda kwithira twina mugongo omwega ntugo ciaro Antonia Weru TV Petan Plus Jabari Turete muthoni uria ni mwami wa nabathatu wa waturu ni thina ya mathwanio bare kwathukana na mukuru we na kinya mwana we na wa watwa ni thina yo tombo na kiria na babathatu utikinyo mwe uri skuru nende antu bomusi barabate kuma mutethia ni bukuromba antu bondi bobo shumirio tethia na bakenda basoka skuru ni kinya inatungatiro kenda chokaniria mathoni yawe wagagia bokaria ntora ya kautene wandia kangeta Gembe Central ibutwikite kinyamara kiri akariba ntora ino nara ende ya corona ekoro obanyumba 10 bakuwa ntora ni ya mutonga mbare cia kabaikubu wandia mwembe kiri gicigo mbunge kia Maramochi kwa mwekuru Charity wa Karuke we ana bake na nkinya tori bantore no tobethirite bagwete nthia ikumania na kinyamara kia mantu maraba kurukirite ntora ni eno agwatirwe ni ndwari ya meciria atethagwo mugure
nibatiganie na murume akinaiga kiwe riu twakinya ntu twathi twamugira kurwara muno ndamuzukia ndamwira chogoria ndamutiritithia tona twacoka twamucokia mbuka irigitwana twae twana tukwendelea wega na bae batero maganonto bareri bakengwa na ndiria bona kakwambiria kwinaina na utege ntumbira gwande nakyo ona gotetio kandi nako gakuria ni antu bantura pagunteria Kirimu chuyo mwari wa kugurwa mbari cia Embu na gutigana na murume gintu mĩaka 10 mithiru ibarukundite na kurua thimura kiongo kia mwari uyu wao gigikaragata kagikura thuka rimwe karonyoka na kurira kithakani gutari gwo mugwata ndaikire muteso mara ndatesirwe ngina uma kwa mururi ngina kombora nyomba ngina ikara na ana bakwa riu kumau ndimenya rene yakwa riu yambicirire atia ngikeja gukorana na bone bati kuroma umania na kiongo kia mwari uyu kuthuka ari gwe ari mureri wa twana twake mwari Purity Muthoni ana bake barauma cukuru na bara bangi kwaragana atamenye bura bakaomba gucoka kukimwongagira thina mwiri ni ana bakwa bacokwe cukuru na ngolo niyo mwiri wakwa na unuragira ni wendi wakwa ni kwenda ntererwa kiromoni giakwa tonto rimwe na riria nkwirirwa ndadi skuru rimwe ninkuringika ngoro na nkaraidiria bura ndatiga mami akari mucii rimwe nkaririkana na tumbratha twakwa rimwe twi mucii riu nkona au utekubwana rimwe na mami atwana twi mucii niakwirirwa atikudi wega tumwana nkinyero mbare anture no na nkinya muci uyu ikuona na bamwari uyu bagucoka cukuru na nkinya gwe gucwirwa cibitari mbega igera kona mirigito na kiongo giake gucokanira tukona bagakuota na bakareke betethania kaba tumba kuya tanturene tubatethie mami karuke ona bore tumenya iba tutethia ntura teno tubonaga TV tubona TV ni kwa wero bagiterania tukaromba be batethia Muthoni bamuyukirie mtu tandori na turua ngina tutu twiri bamurira cukuru bacoke bayukio na Muthoni bamwire cibitaru twaremirwe ni tugwitikia nene bau betu bakomba gututerereria batucokeria na baba cukuru na bacoke atuterererie kairi tuire mwaru ju wetu cibitari naomba kuragia ni mtu testirasi agacwira na bae au akerira akiritwe kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi. Nyumba 10 kumantere chia kautine wondine ya Kangeta Embe Central barua wagagie bo karende butwikite ntabariko kirebo bakiaria puite na bo batiwito skuru kumane na bo semani namba babara bakwithira bebaura bakiwa matale nyumba 10 kwedia kuteithio ntubu butashera matunda no ntubu bateku watu mbaru ni anene bokaria. Nicholas Chabari ayana ripotie wagagia bokaria ntora ya kautine wandia Kangeta Embe Central ibutwikite kinyamara kiri akariba ntora ino nara ende ya corona ekoro obanyumba 10 bakuwa kinya wethero ibakoro anonto bobo butwikite kinyamara gibatiri kwethero ikirwego anakyo ne anto obonthe bariuga kinya ana abachukuru bathiete chukuru rokire baeroka guturwa ane anto bakomenyakana na kinya gwamba na bono abuthite nambe na kuongereka ende bakiromba atongeria aba manto megio karia bathi nambe na kubagwata mbaru ne kenda bagwata inya ya korwa na onto bobo mbori iriyo ikauma Kangeta no kautine ana ibakuma kuraya betete skuru Kangeta bakawatirwa ana bakaurwa na bari urwa no intaka ikumenyeka muno yana baba kuroka kurwa rugira betete cukuru nuntu ana bagetho bakiura wa bakarota cukuru batutu tugacoka na nyuma kutumenyera tugutethia mwana ni community tugutethia na mwana athoma mwana agathoma ni antu bonthe atethacia burankenda kuromba ntura yetu ni bareke kwitha wa live example no tukinya nture no gya kwithira kuruntu burakarika kinya muno kiriana ukona aciari ni bo baukira ba support
mantu yara yathirire atura mbere na kuo kia kona ntore kerune na coka nyuma sana na binge bira antu baingerie muno ni ukia kugoro karunga mayao kauo ntu weni we baita bai challenge kwa tweka we no aira ndu ndene nturera na ngale kinya tukwa tuthurane no bo bakuthura kugira nkaromba ni kinya community etu belewe bamere ukaitha mwamba ruyo ni woka iyo antu bantura bongo bakuithamba waomba kuthoro nyumba 10 lakini bawe na bo batu utethia kwa tweka ende uriyuro kayura ya thai ende batu tutame otora wetu tuthingilete nguko na kuburi tuthingilete mburi na kuburi kuringana nabo katharika gatikugana na kogo mubunge wa Gembe Central twendanikire na batiri kwithirwa gikira njara yake Antoni bobo bakorwa ana winyangia bobo onarira kinya DCC wa mwena atongeria aba mabitha abaokaria bare OCS babatiri kinya bo kwithirwa bakiwata mbaru akorwa aba nyumba 10 na MP eto inkomuromba no nto no rungamirite rutere ru atwe support antu ba nyumba 10 bateyike no tete katol otebyo twena byo otemathaka twena yo otebyo bikuonania in fact twe ba nyumba 10 weto umuntu akona kono yoronge lakini thirikari karoma na bautwe wona kana ara muntu akaigwa na ukira no ntona kumenya woe munene tweta patrol tukethwa twena nyaskari twa ni OCS no ntubwambi yau aria betu bamabaria tureta tutena security kwena kuntu kumwe twetere nture ne wa turasiekilwa na twarombere reinforcement ekuma kwa polisi na tweteta twena team na twena mirai tweta kurwa lakini ukona kwiyo twakinya twa mbosindo twethira twenjointie mwana chief ndishi na tama mbunge betu na bakansula babati kwethira baito support ile mwe tweta tulia twekira iyo ito ma kinya nyumba 10 kwentura imwe ndone ciena uniform tubati kutha kwetu na uniform twatedo kina atongeria betu tutura atari na bo nene nonto eitare onde no worwe kwina muntu uria witwa nkunja netre ntugwe mwetete kwa mwekuru akienda kwithirwa nyimba muthako we araringo araturwa kiongo ote muntu nyimba 10 mutethirwa mwambecha ono we ngo kumira kiondo ne yake witatia wite na thirikari ri ara OCS ataya askari muntu witatia kuwatwa kuinkuromba yaunda warengi OCS atunge mukono DCC MP mwanka machibo kianda tumpotethania antu ba nyumba 10 tuangaliwe toswerwe nyibande for one wetera anto watweka wawe netejo na no kuangaliwa kuma kautena Gembe Central Petan Class Chabari Orema karika ya nabani ni kugeana na kwithira nende baingi bo bakerwa na bamisi muno ntere chati ya nene embe obisi ya mubunge wa mwekuru Elizabeth Kailemia ni yetamo tethia na bana tauro chiothiru kenda kubeka skuru na kubariria kuwanjarene che mundu baishwa utethio kuringana riboti ya mwarimu munene ocukuru wa primary ya Mekindoriti ya Central Gachewa Chomba ari baba ingi baitithira ngurano nene yubia mapema bakeria wichwira tauro chiotheru bwa mweri. It is that poor farmer there that mfanyikazi fulani wa vibarua hao ndio watoto hao tuko na wao hapa, na sometimes the nature takes us in a very tight corner for the education of our girls. You find that at times a girl would come, regardless whether the lady or the man teacher, and explain to you all these things. We understand we are parents and we assist where we can. And some of these problems make these children, the poverty level makes them to we have early marriages. I was sharing with my education officer the other day, when a child came, did keep there, did not report for JS, did not register, only to realize that she decided to get married because there was comfort in marriage. There was comfort in I'm getting enough food, I'm getting shelter, I'm away from drugs. Nontubweto miki obitie mubunge wa Ekuru County Meru Elizabeth Kailemia kana mama safi neruorite mubango yakwe na tauro chiotheru bwa mweri ke chukuru cha primary kendo tira na ibakoria chukuru ntuko tionde na batio tira. Drop out late and the teenage pregnancy is one thing, is on the rise in Meru. So through the Office of Women Led, we give affirmative action through retaining majority children who drop out of school. 15,000 girls from Meru wako wajawazito wametoka shule, and that's very alarming. Statistically also, ukienda especially huko Igembe,
tunaambiwa kwa hospitali 50% of the births ni watoto wa shule. Na ndio Mama Safi akasema kama sodo ndio inafanya msichana aende alipwe shilingi 100, shilingi 200 ndio aende akanunue, yeye atahakikisha kwamba kila mwanafunzi amepata na ziko kwa kila shule. We are catering for 5,981 girls. 5,981 girls in grade 4 to grade 8 in all our 66 public primary schools. Tisi tigania Central Jackton Orieni amona bono lotorete asiari kiara akiwa baba ingeiba wete ngwene chiao chioreri. Kama kuna mtoto hapa amepatikana na issue ya drugs, inamaanisha ametoa nyumbani. Sababu mtoto analan. Ulisikia nikiwaambia sema after me, wakasema after me. So akiona mzazi anavuta bangi, anaona hiyo ni mzuri, na ndio anaanzia nyumbani, anakuja nao kwa shule. Kwa hivyo we are sounding a warning also on parents. Hii mambo ya drugs and substance abuse, onyesheni watoto mfano mzuri mkiwa nyumbani. Usiende unywe pombe ya kupindukia, uongeze na bangi, then ukienda nyumbani behavior zako zinakuwa careless. Watoto wata copy those careless behaviors. I don't want to state them here, but let us be good parents. Parental care imeanza kurudi chini. Unapata mama ameenda mahali, baba ameenda, wameacha mtoto na grandmother. Elimu ya msingi ni ya lazima. It is free and compulsory. Kwa hivyo kama kuna mtoto yeyote ambaye anabaki nyumbani aendi shule, wazazi mtakuwa na shida na sisi. Kurukina ritete mukana kiri antu baraba kawati kana baitumirana bashukuru bodhoku. Kwamba wanaume mtu waachie wasichana wetu wasome, bado ni wadogo. Mtoto apewe muda ya kusoma kwa shule ili tutengeneze future ya hao watoto. Tafadhali wanaume, kuanzia leo mimi nikisikia kuna mtoto wa shule ambaye ako na mimba, nitakufuata paka nyumbani na utaniambia hiyo mimba umepewa na nani. Kiripotera Wero TV kuma Tiania, Beta wa Mukiri wa Mithika. Rais William Ruto na kinyete kaunti ya Garissa muthenyoru wa mamburene ya ithano ya graduation ya Garissa University. Akiare Ruto awete akira kithomo bonene na ratongerie bantere ubonekete okenero kura kwa kithomo. Past experiences and growing awareness over a dynamic and complex context mean that disaster management is now a significant component of our strategy to achieve sustainable development, especially in the context of climate change, where we are switching from drought to floods in a very short time. The university must produce necessary knowledge, impart vital training, and continuously update our national capacity to handle calamities efficiently and minimize their impact on livelihoods and on people and on the nation. To improve productivity of critical value chains, enhance livelihoods, and raise the quality of life in ASALs, the Government of Kenya will collaborate with institutions like the Kenya Medical Research Institute and the Kenya Agricultural Livestock and Research Organization. These partnerships will address prevalent human health challenges and gaps in our agricultural and livestock value chains. And additionally, through the National Research Fund, we have supported Garissa University to lead in transforming the leather value chain, catalyzing productivity for numerous smallholder pastoralists across northern Kenya. Katika budget ya mwaka huu nimeweka bilioni 18 ya kuajiri walimu wengine 20,000 hasa katika northern Kenya, ndio watoto wa northern Kenya wapate nafasi ya kusoma kama watoto wengine. Nyinyi mnanielewa? Na wale walimu, mimi nataka walimu wanisikize. Wale walimu tuliwaajiri 2 years ago kama intern teachers, mimi nataka niwahakikishie
katika budget hii tumeweka bilioni 18 ya kutransit. Wale walimu walikuwa interns, sasa watakuwa employed on permanent and pensionable terms so that they can support our education sector. Tukienda mbele ndio watoto wote wapate nafasi ya kusoma. Na ndio mimi nataka niwaambie wabunge wetu wakiwa kule bunge, tunataka wapitishe pesa ya watoto wa Kenya wasome. Tunataka wapitishe pesa ya barabara zetu, tujenge barabara. Ono tukinya mutheo antuto chiwero nguchokiri nkatho natuko tho watanirite na uni na nkatho chimwanye kiri bora bonde bakinyanirite antuto chutu kwa rya mona mubango yo arwe siasa. Moneto mathithio kari Purity Richard. Good night and God bless.